mun sang atanga INP Mizo channel ngai thathin tu zong te inza in chibai levek ule voin hi January ni somthum pakhat thole ni ania tuntum chu international news le politics lam abikin Russia in Abrams tanks tihchhiat tum thule Ralthuam khaikhinna lam kan soyanga chumi ma in Myanmar lam din mun toy te in kanan soi masalo kange January ni somni pakwa nimin pia Sakain region Myong township sual sipai ka na sual sipai patni anthia hliam turan omnual ni in CDSOM tenan soi mani January ni som pariat khan Sakain region kata township pa mota le khua mi anom khom lain michina lamatangin sual sipain jet fighter patni inan boma mi pasari thi in midang pariat lain hliaman tuar boka khathir khenka war crime dik takani ti NUG chuanan soya anlo chin che karmaya nakina ro relna din puyatan anti ninge yang PDF lampoin khathil khenka soyin kan thung rul nge yang anti January ni somthum nimin po khan mutra le ache vel khuate sual sipai tenan hal le suibulama civilian mi pahni than ne January ni somthum khan sual sipai ten east west maupin saindu khwal an hala east maupin khomi ukan tu anti le kumin tan anti te chu manin an thata an ruang an hal ni in voin khan an soi east le west maupin a hian avain chena in zali vela kangrala saindu khwa hi inengza chiange kang ti an fin fiat hei mai rilo tin January ni somthum pakhat tukindar sari le minute somli panga vel khan suibu township pa tayat pin won khwa an hal le mek ni in suibu local PDF tenan soyane January ni somthum nimin tuk dariat vel khan civilian te chuan na speedboat kani le yin ma pin in karami chu sual sipai tenan ka pa ma win ka hlumani thu yin ma pin true news chuan a soi January ni somthum ni zandariat vel khan Sakain region ayado township pa nguiduin khomi kuzo 9 ku chomin su le ku sitbu te chu an pathumin sual sipai ten thuzo fiatur neya in soinan manta a anjinga mi kumsom ni pasari mi ku chomin su chu an soi salum ta nia soyani midang pani te po chu khochunga tanga pon lama an chua phallovin an veng tlat bok chutianga mala tu te chu nguiduin khomi piuso tri ho tu ucho suya kai roi piuso tri mi som nga vel le sol sipai som vel ni in nguiduin khwa an chenga ne January ni somthum nimin tuk dar sari vel khan suibu township pa min be le jumi zin kho in kara in dona chuaka sual sipai lam mi som pathuman thi nimin pia January ni somni pakwa chonudar ni vel khan makui region yi sa chu township pa pau u khobula in dona achuak boka chuta chuan sual sipai pakhat athiani nimin po khan Ralthuam lianin anla in kap chhun zom zel January ni somthum pakhat voin lama po khan suibu township pa khothum khin u township pa khothum hal anile boka an che vel khomi tenen khosom pani vel atangin mi sing khat le sang riat vel chuan an mani chen na in an tlan san le ta hlom January ni somthum nimin khan sual sipai ten makui region pakhuku township pa thingtlang khothum an lu chil le ta ka wangin chung khothum atangin mi sang chuang an ral tlan le bok Myanmar ram hi alapa ngai lo ni in min ong hlana chuan a soi voin khan national defense and security an mani kol tong lam toya kalung anti mai member te meeting an naya ni pi do khopuya an thu khom ani nakin loka kalung meeting an thu khom don nia soyani kan ti kha min ong hlanan sang ni som ni in thlan vote chingpen chungchang te tun thlenga state emergency din munte asoya National Defense and Security Committee chuan Myanmar ram omdan hi alapa ngai lo tlat mai anti voina security committee thu khom te chu acting president umin suite
pitu hludo chairman u tikun miat te sipai lalmin ong hlana tele an mi som dang ten nia pu Henry van thiawa hi telve turanina adam lo tak nge chuan lama siam nge kan the mai lova damdoi in lama a nia soyani soitak ang khan sang ni pariat dan puina soi ang tak kha chuan voin January ni somthum pakhat hi state emergency tok ni ania voina defense and security committee thu khom chuan an thu chuak chu naktuk February ni khat khian puan chhuak antum engtin tak niang mole naktuk lama khi chuan Myanmar ram mun tam zoka internet an khoi thailo le mai thayani hi kachin rama indona omzat voina antarlan hi kanan soile lokange thu nei na pong lak nu sang ni som ni pakhat chung khan kachin rama sual sipai le KIA nam sipai indo hi kum khat chung khan voizaruk som ni le pakhat ania hei hi silayan me po zong an chiar tura ngai maila nikum sang ni som ni pani chung khan indo na voizanga le pali achuak boka ti chuan kum ni chungin voisang khat le za som ni le panga anin kap man tinania ni tin anin kap reng tinani kumin sang ni som ni pathuma po hian an la in ka zel arin thu general nobu chuan a soi thu nei na pong lak nu hian KIO le sipai council hi anin pelo rima in bia po ni se fel takati ani don chuan lo awangin omzia anei tak chuang don lo ni in general chuan a soi bok indo na voice sang chuang an nei zinga KIA nam sipai ten alobum kem an beikha alana saber mai ome kan news masalama kan puan dai to kha sang ni somni pani October ni somni pathum zan phakan anan pa lama KIO lamin program poimo an nei lai po khan sipai council in tho nei na boma KIA roi to then khatelin civilian nen mi som sari la yan thi ani kha ti chuan international news lam kan hoilenga Ukraine sipai ten US siam Abrams tanks le German siam Leopard 2 tanks te an mang thoi dona Russian company te chuan heng Western Ralthuam chini te hi tihchhiat sak vekemo man sakemo an tum hle an sipai te chu Western Ralthuam te bitum turin an cha mol mayani Russian actor le director lartak Ivan Oglobistin chuan US Ralthuam Abrams tichhia emo man theite emo chu poisa tam tak pek an nei tur thu apuang chuak taruk mai Oglobistin ana soidanin Russian company lian how tu te chuan mi tu te po American M1 Abrams lai pui man theile ti che theite reng chu Russian ruble million som hei hi US dollar chuan noi khat le singli le sang khat zetania pek an tiamani January ni somni panga khan United States chuan thu chua siamin M1A2 Abrams tanks somthum le pakhat zet Ukraine pek tur thu apuanga relo technuwa Olaf Scholz chuan German siam Leopard 2 lai pui som pali pekatum thu asoi ve bok Russian force ten relo technuwa Abrams tanks hi an machon don ngei maya Russian media te chuan Russia T-90A nen an lo khaikhinna sa hle maya a che thei ang berin an lo chuani amaro chu Ralthuam hi chu a mang tua zir te hi ni veya sairokher virva mai mang te po khan Davida khan Koleatha athat ve tho mai ni kha T-90A le M1A2 Abrams lai pui hi a mang tu te thiam na ain nga thui hle donani Russian actor Oglobistin chuan ti hian a soya he thu hi in riatatan karon puan chua angai ta hi lom na tur vek ni lo ma se apoimo tlatani Russian company lian how tu te chuan Abrams lai pui da bau turin lom man thatakan siam ta a makta duai som lai mai Abrams lai pui pakhata an phalani ati Rossiyskaya gazeta ina tarlan danin Russian force te chu Russian company forest chuan offer lo pedai to a American Abrams tank an man le ti chet masak bera Russian rubles million nga pek an lo tiam ve to ni tin US hian F-15 le F-16 Ukraine man tir don ni nan soi boka
Russian company te chuan US jet fighter te po hetiang hian luman kan ti don nge ati chet hei te hna sum pek an tiam bok. Russian military telegram channel rang cash reward loman sum fai hian puanga American BMP M2 Bradley ti chet hei te chu Russian ruble 1 million pe kan tiam ani. American M2 Bradley hi indona mola sipai him taka phur sonna na thaviau maya ralakap thei boka tin sipai te veng thei le zel boka lai pui naran chu ni mi lovani. Ukraine sipai te chuan Russia do hne nan lai pui tha an be saya Bradley Abrams le Leopard te an tan kop huna hi chuan kong rowan su ve nge to inarin om. Heng ba ka hian Britain chuan Challenger 2 lai pui som pali zet a thon ve mek boka Ukraine thlen hlana nga hlel om ta hle mai. British military chuan an lai pui hi Russian force ten an man sak an hlau hle maya an technology le design te hi aput chua an hlau tak zetani. Heng awang te hian ania tun ma atanga Ukraine ramaral thuam thon lu hi an hre ve em thin chuni. British military chuan Ukraine rama an ral thuam te hi tihchhiat ani poin an thuruk te von himnan seng hoi le vekan tuma Russia kuta eng ma lu tiran phallo bur mayane. Military blogger ten Russia siam T-90A lai pui le American M1A2 Abrams lai pui an khaikhinna hi hriat zawnan hrim tlem ten han tar lang ve mai bokila athang chu. T-90A hian armor anei thazok. T-90A in 800mm ahman lain Abrams hian 600mm chawa mang. Engine lama hi chuan M1A2 Abrams hian multi-fuel turbine engine mangin horsepower sangkhat zanga aneya. T-90 hian horsepower sangkhat lek anei ve bok. Range le speed lama hian T-90A hi asang zok le ninalang. T-90A hian operational range zaruk somnga le zasari kilometer aneya. Abrams hi zali somni le paru kilometer range chawani ve thunga. An tlan chakdan po kar om het ane. M1A2 Abrams hi on road 56 km/h ania off road 40 km/h ani. T-90A hi on road 65 km/h ni in off road 45 km/h ani ve bok. Ralthuam silayan pai ponero hi chu a in thlau viu ran lo ni na lang. Abrams hian M256A1 120mm musomli le patni nei kilometer lika pha aneya silai te naw de pathum anei bok. Ti chuan T-90A hian 125mm musomli le pathum kilometer nga ka pha anei vele boka minute khat chungin muriat akap theyani. Tin silai te naw pathum apai pon ve boka. Hetiang hian atoi zongin han soita ila T-90A hi M1A2 Abrams ain a speed te arrange le armor lama hi chuan asang deuh zok ni na langa engine bi kro rawa hi chuan Abrams si athazok fe ni na lang bok. Ole khati zong kha tun tumata na international news le politics Ralthuam lam Myanmar chanchin toy te ne na kanan ti chua thei chuni a ngai khatu zong te in za chunga kan lo me.